Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe unong nya kali uban na Asam, ulado no elaka jingem. Kat ba uwe pat ulaman saujur, hadian bakan ni kakali kalayatan rak bat katrok, haka steps ni balang hasurok shalong bypass. Kat kum ka jingtep balayok lum, baha kapor kum ba prashi teng AA. Kakali ka badan ni unamba AS katway, G inyo pra iwe kendai. Kabawan nasil char, banlet siya Guwahati. Kalangat haka apot jang ka jingetak hu bat katrok. Laong bagan ni kakali kalayat hakalenti kababakala dan ni karong sign. Haum terna umray bat kalatan ra e katrok kabadan di unamba NL not iway AA kendai iway lahinyo. Unongnya jong katika kali ya kabalatip kum Muazzaz Ramani ubana Badarpur Karemgan ulaklat hasyan. Kadba uway pad ubaladan lang ulamensaw. Ya uba mensaw la penkit sa Shillong Civil Hospital, kadba ya ubalaklat la rak sa Civil Hospital nongpo, nakabenta banle e ka postmortem.